Mawi genamastu Idyang Santi Gita Swara Lestari Sembah Iwang Ring Yang Sinuhun Margi Sveca Mapai Jawara Nugraha Mawe Hadilung Paripurna Sidakarya Mawe Sidi Sidalantur Masarana Gagitane Katur Swang Paramarta Pandita
Rasa mau wawah-wawah liang dewek buka jani diastu ni dewek dari parekan pemekasnya raka dini ngiring ke wentenan dane Gusti Patih maling maguno Dewa Ratu dane wagan tuh makarano liang rasa-rasa meli ana madan sebet sing mana hado jelek ni binsik ngelah tugelan ni ketut kartalo Dewa Ratu len barirot len bengayah malas yen tanggal 1 yen nunas Dewa Ratu jog si malu beteko to sing kedemone nati nang udiang kitu pangenggalan ning ayah tut bagus tut suang wantut li bangantos di jabo tut sudut nyento kau kediwangan Dewa Ratu tut belen tut sing ada len belen ni punto tut nyanyan tiange pulali sajo nak teruno jog peragat sing ada len jog susu nyonyo temonto kan nah namun mana lautang tut nanging ada keras sajo tut nak sing dadi keras nak do duwe ni do betaro sing gitu nah lautang tut serebetang dewek ketut habang de kanti lepek layu yen subo rusak cara sing onyo nak sing kanggo sajo tut semisi cara munyintut man kengken bintut ado ben ado mani puan nyeni ngalahan jok pasti kok tut kal ngelahin tut ngeladunangan tut ngelah ado ben tut lautang masih beli yang ni mengapa weh sajo tut nama pan subuh pidap-dap suara raja karyo buah ayat ane madan bomerep sing gitu tut pangsingen beli ngajak anaknya buka tut kencap beraris wong karyan nido kakarian dani nah ane jani jalan tangkilin dani tut pangado irek dini mau beli bak di Jawa Puri tut mula saja patut tu beli laudang tut nangkil tut ingin nawak di tiang majang lingih Ratu Gusti Patih duaning puniki sampun sayagau puniki panyak iratu durus nih mangke Ratu Medal Tojil di tiang gelah hayat medal dong dada bang dipencing ngajil maksud dido napi niki gelah kal medal deh jil dada bang panjang gelah anu jegek di malu jang bang melah yang gelah kal medal jadi jil oh iya niko ampun niki ampun pedampiak niki seko santi niki ingih durus napi kal anu daging rentah wacana durus Allah iku sira wong apa nah tut nyen mirip jelemu bani celapat main tut yen suboido medal sing ada beli aing Gusti Patih landorang wani lumabeng taman sari
aso bani main usah ase kering sejeroning yen buat kene asrin taman duit. Mula saja beli liu ada bunga si kita beli. Inggih Raris Gusti Pati Raris. Rupamu bagus taruna. Iya andi amoni saja bagus sing Dudut. Nyen mirip jelemone Dud. Yen subo bagus, apa timpalnya beli? Jegek. Inggih Gusti. Landur. Winang kaning ing endi Uli dijo mirip Dud sing kena bedas. Oh anak Dud. Maksud beli ya? Sing dawang nih nak anak tamu nih kok ngawang-ngawang. Oh, tamu nih tamu. Hanso pokang wewengi Apa buen? Sejeroning Dud Dewa Ratu. Iyan dia muni ane madan latri ane madan petang Dud. Bani yo main usah asik. Apa ane ngawenan ya bani itu beli? Situ nak pikir Nah, beli. tuh pesing tawang. Inggih Gusti Pati, dia sering punika Raris. angga kewang durung amumpang balas trio sia-sia Ngaku ya wong Jawa ta. Nah, tuh. Iya mirip ngaku-ngaku nih Dut. Wah, wong Ndura Negara. Kan patut nyen ya tamu melapor beli. Melapor. Inggih Gusti Pati. Di orang punika yen keangkat pinunasi tiang mangdani gelis, durus nglandora Gusti Pati. Tajir gelah raka medal dong dada bang. Inggih Raris. Asar ponaya Asang Prabu ma Gentos wasra Dewa Ratu. Tuh, angop sayu waktu di tiang Gusti Pati Raris. Maka kampung Aswatra Nang cingakin beli. Saput ide apa tuh beli? Jok tenunan Dewa Ratu sing ada nyamen pado sing gitu Dut. Sama ciri ide anak su. Suge. Inggih Raris Gusti Pati. Aswatra songket Amapurada Dan wenten nyamen pada rauhang keduro negara sayu waktu angop di tiang rikala palunggu Gusti Pati ngerangsuk busana kagungan Gusti Pati. Asim wargelong amageloha Amasakar pucuk ama pilpe Ni ani ngeranang
ide mau bawa beli nang cingak beli ada apa tuh beli Buat ane madan busana kagungan kesane ngantuk pucuk ane barak Dewa Ratu asri rasa-rasa tut mawi mawi bawo saja tut aing raris Gusti Patih Atur magelang kana anyong keris adanan danti Duh Dewa Ratu yen pinaka dados agung ne ane madan ciri-ciri pusaka odot yen sing agung sing dadi ngabos pusaka ane bensin beli apa tuh iman beli misi gelang beli nak beli dadi petani sing misi gelang nang cingak tangan itu oh iya dani Dewa Ratu gelang kiwa tangan rasa-rasa selek kilo banget dut aduh aja tuh beli aing Gusti Patih duaning puniki sampun masaning masa tan suwe malih ngiring jantos sering purian bangyang titiang nyangre risi jeroning inggian kewentenan ayah-ayahan seka santen duwe sareng aden titiang puniki kartalo Gusti Patih gagancangan pejalane dan rerena Mas Mirah sang luwe rade nyendar gala Dewa Ratu rasa liang pai depan titiang lamunang jani Pamekasi riki dados panyeruan rikalo kewentenan puniki muak ditiang presiden ngelarang suara raja karyo sane pinih dahat utamo tunggu diang meni dewek ngelom-lom pedidi cara nak pekan kilangan cek kilangan tas nah muak aden muak anak ibu kilo lautang jalan jani enang ane madan ayah-ayahane muak Rai, yang mau ngujang nyi gemba nyi didiannya itu. Kado membuat kalau dincang pengado jang ayah ini mbok netia cingak na mbok Dewa Ratu ayah-ayahan dani rauh sekesanti rasa-rasa ngopa nake buka mbok Super rame nambale Rai. Bawa rame Nah lemon keto jantos nah Rai jani yang pesona. Lautang lo. Dewa Ratu risa jero angop sayu adi titiang nang buat perum-perum paling go amo Dam sama ngaham ye deketong raga lo ian diamone rame dodane alit-alit bangsing debone jelek-jelek lautang Rai wah engke jalan ngelantur nah lautang lemok adak lanjang pamuan
dan gading. Duh, doa Dewa Ratu angop saya. Anake buka mbok dian diamuniri sejeroning pengadeg iluh itu rasa-rasa Dewa Ratu sing ada ane nyaihin lo lautang-lautang lo. Rai, Kengken lo. muka lawang cang jani Rai. Oh, nah. Jeri jine andrang bakong. Yan dia monto Dewa Ratu. Rasa-rasa jeg sekadi deo kadi kelumadan pantun ke buat apa dane liman lu buka jani lo. Susunya gading kembang. Duh, Dewa Ratu pi. Apa ya saja kaden. Sejaba iloh nyidang alahang tu yang dia monto buat nyoh gadingnya halus nih. Nulu nganane madan nyonyok nih lo hello. Kita Rai, Ah, lantur. landor lo. Maros madya ramping raga Dayang mangendarengan. Aduh Dewa Ratu pi, apa ya saja. Rasa-rasa ngop mau ngantenang buat kewentenan dewek lo. Nah lautang serebetang dewek lo. Batak Joko Re Mamudang Yan rasa sawangang mok yan buat bates siluh Dewa Ratu yan dia monto luwih ipun ni pantun. Jog rasa kasor kalah kekalahang ban bates siluh itu lo. Kita nyen buat keluwihan lo. Kukune lantang pakurini Apa buye nadane buka jani Dewa Ratu? Kukun nilo dawo bin misi kotek warna apa dandolo kotek apa kutek? Nail gel ada Rai, nail gel. Oh, lautang lo. Nah, lamun ya kita Rai, sampun puput ayah yang tiang mangkin wali yang tiang antuk sekesantine mangkin ge. Nah. Suk semua ibu-ibu sareng bapak-bapak antuk galah nyaneng ge. Nah, lamun kita nyan lo. Santi. Dah bang iluh malu ningil di peseraman mokal nauhin kewentenan ayah-ayahan pemekasane madan seko santi kita nyan lo. Tes.
pamorwane atur titiang reng ida yang Saraswati Brahma Patria Mahdewi Brahmani Brahma Wandini Saraswati saya jenengan prajanaya Saraswati inggih pinake pamungkahing di sejeroning atur titiang wantah majang lingih hide sang yang aji Saraswati anak sareneng tatuang muka dilingih hide idau sang yang aji Saraswati wantah palunguh iratu pinake dewaning sasra pinake sarining sasra aji mangendo ida ledang aseng rikalaning rahin wengi kadimangkin ditiang sekesanti gita suara lestari ngayah bakti iri kiri ngajeng ngide sasunan gumanti ledang palunguh iratu suwe cering sikian titiang sareng sami mapai kawruhan duaning palunguh iratu maka dewaning sasra gumanti ledang palunguh iratu sane mangkin suwe ring titiang micayang punika sane kewastanin keweruhane punika lama kane sedot titiang mangaturang dumadak sangkaning suwecan palunguh iratu sideraris ni mangkin titiang nyihno yang rasa baktin titiang antuk ngayah megegitang ne pajang monggo reng kita inggih eni mangkin lantur titiang matur majang linggih iratu para pamiarsa sinareng sami sani jaga unggahang titiang di sajeroning tutur kadi mangkin sangawiku luwe utami
Sani jaga carita yang titiang sani mangkin wantah kawin tenan mekadi linggih ide ma peraga yang pandita sani sampun luwih utama kawin tenan ideni mawet saking jawi dwipa mungwit linggih hida maperaga yang wiku luwih utama wantah ida mewit saking jagat jawi dwipa Brahmana keleng kasenggo mungwing pepasih linggih hida meraga pandita Sugrani mangkin titiang ngojah gumanti titiang tan keneng sot-soting upodrawo tan keneng pakilo-hilo duaning idoma perago yang luwih utama wantah idomo parab brahmana keling ida pasat pisan iyaning baosan mungwing kawen tenan linggih hida brahmana keling uyakti dahating wikan dahating pascat pisan ring sadaging sastra aji makabehan cater weda panca weda purana hiti khasa maka sami punika sampun kewikanin oleh ide meraga pandita Mangken ida pajang lunga inggih mung kawen tenan linggih hida brahmana keling ni mangkin ide mapi kayon jaga lunga kijau lungan ide ne durus nyala tujuan idene lunga wantah punika ngetut uri utawi nyelehin ingyan pemargin rakan ideningnya Kajang
raris manut sekadi sedaging ngorti sani kapiragi oleh linggih hide brahmana keling kocap rakani dene jenek alungoh ring jagat Bali. Sampun ajana madak agong naler manut sekadi pawawa sedaging ngorti sani kapiragi oleh ide brahmana rakan idone sampun jenek ering Bali naler sampun mangkin melingih dados tedung raja tedung pura ne punika nanging ada durung ada mones tapayan siara berahmana keling sakewanten uyak tidak hating sedih kayun ida duaning ida durung uning punika jagat Bali sani ngawasan yang sungsut kayun ida duaning ida durung uning ering dijauh punika genah jagat Bali ni adanya raya wana inggih erinap kalaning rahina semong nag ide sangyang surya iri keraris ide ngas dawolingih ide sangyang surya wantah nyurya sewana sampun mangkin puput punika ide ngelaksana yang nyurya sewana Mang dan linggih hida brahmana keling nenta ne mangkin kasep iri keraris ne mangkin ide memargi manut abawa sing reng suraya rikalaning ida brahmana keling
ngas tahu linggih ide sasiwunan wenten raris sedaging pawisik manut kadi daging pawisik punika kala dagangi neka lo gumantine debrah mana keling napkalaning lunga nuju jagat Bali mangda nenten nyasar laku raris pemarginida mangda sida ketemu ring jagat Bali wantah kelod kangin sane patut kemargining saget alas jiwa Ri sampuni doh pemarginida berah mana keling ni mangkin sampun reki ide rauh ering tengah ing wana sane dahating sripit sane dahating tenget punika anak kaleng menawi sangkaning sampun doh pemarginida ika raris ngawinang lesu nika mahawinane mangkin hering telengin wano ida mesanekan nglantur raris irika ida mererepan dan dugi rares nyampen inggih rinap kalaning linggih hida berah mana keling aturu ring telengin wana irika raris ida manyum peneng yang siwa ledang nedoning muka dilingih ida sang yang siwa uyak tidak hating para meledang ida nedonin brahmana keling di sajeroning panyumpenan ida ni mawasan samatan idong naler muka dilinggi
linggih hida sang yang siwa kalaning punika uyak tidak hating ledang ngicen sedaging pawisik wantah maosan mungwing semeton linggih hida brahmana keling Reng Bali Purwa Malunggo Ianing manut kadi daging pawisik wantah hidau maosan lingih semeton idene wantah melingih ring jagat Bali sisi kangin punika Gel pura Maka ngaran nalerida maosa mungwing genah semeton idene wantah melingi ring jagat gel-gel puri Budal rareng Mando kemarin siwoloko Sesampuni puput kadiasa punika linggih hida sang yang siwa ngicen sedaging pawisik ni mangkin mewali raris ide kelinggih idene iri kering sunia loka Sang Brahmana risade kalani linggih hida brahmana keling metangi uyakti sekadiana kapupungan punika ide ladang kayon netan siping waluya kadi kasiraten dening dirta amerta dirta pangening-ening wiakti dahating para meledang kayun ide brahmana keling rare semangat orang sembah Saheni mangkin ide nyakupang kare kali mangu bakti majeng linggih ide sasunan Badaro siwa keastu Menamo dewa ya siawa ya lodaraya sangkaraya isana dipataya Sri Pasupati ya namo swaka wantah kadiasa punika sedaging puja pengastawa ngastawa linggih ide sang yang siwa Duh ratu lintang sejo
kenuna selugara titiang aratu paduka yang siwa uyakti dahating para moledang palungo hiratu titiang ngiring setita singgih batara makecudet ni ratu sedaging pawisik iratu jaga margiang titiang sani mangkin Janaka warna lampah hidung inggih sampun saya wakti minakadi linggih ide Brahmana keling sampun pulih pawisik sane mangkin huning ayang titiang ri sejroning pemargin ide kacarita gawen tenan ring bali inggih gelesan punang carita sane mangkin huning ayang titiang buat kawentenan linggih ida Brahmana keling sampun raris ida rawuh irik-iring tanah Bali katiatan tuk sang Prabu Risado sepangrawuh ida Brahmana keling punika ya kawentenan minastadi jagat Bali ni sampun ke ring ida sang Prabu dalam waktu rengong ngarang wat kawentenan linggih ida sang Prabu ne punika dan jawenten tios ida wantah meparab sang Prabu dalam watu renggong jenak mareng gala-gala pura punang datu malihnya nih buat lunguh ide sang Prabu nih punika dan jawenten tios ide wantah melunguh irike ring gel-gel puru kawastanina asih lintang sweceng Yantirari suning ayang titiang separi dab-dab linggih ida sang Prabu
dahating sveca dahating tresno idoring panyak-panyak idoni mako samiya Asianong sungan banyak sami sangkaning tresno asih lan paswejan idoni naning awinan raris banyak idoni mako sami setato bakti sungsung ring linggih ida bawasan renggel-gel purang inggih sane mangken uning ayang titiang buat kewentenan minakadik riko ring gel-gel pura Iado dalam maromang rikalaning punika ingyan hido dalam watu rengong maparirabda linggih hidup pacang maruman panyak-panyak dunia Ring paseban ida lunggung niketirarisane makawinan ingyan kewentenan hido sang Prabu wantah melingem-lingih minakadido puniku iriku ring pasebana kesarengin bagawanta buat sapelunguh hido sang Prabu ni punika naler wantah kairingan antuk bagowantan idenia para sutri maka sami jangkep sampun sapunika taler ingyan kawentenan para sutrini punika sami punika sampun rawuh irika ring pasebana ida dalam mangandika sampun ni pada jangkep ingyan para ulamane punika rawuh irikut raris ngawitin minakadilinggih ida sang Prabu pacang ngetelang pawecana kadoloren pangan jali pangrentah tel pewacanan hidone punika wantah meduluran antuk mawiwit antuk ngaturang panganjali Om Swastiastu.
Iri keteraris ngawitin minakadilingih Ida Sang Prabu ngetelang pawacana. Nah uduh paman panjaklah nyenajak makejang. Wara kena kehanan negara Nah ane jani ada lantas nyan pikayunan gelah kapening paman ngajak makejang. Pang sido lantas nyan buko maniro nawang kengken nyan keadaan jaga gelah. lama kaneng ingsun weruh Nah tegarang jani paman matur kapening maniro. Apang sido nyen gelah nawang nyen keadaan gumin gelah gitu tuh nyen paman. dane pade matur ban Iri keteraris minakadi silih situngil panyakidone matur ban alus majang ring linggih ida. Kang nagari yukti kertetan pakewo Inggih daging pinawak di tiang ratu purun prasangga raris di tiang matur majang ring palungguh ratu. Ian buat kewentenan jagat palungguh ratu sekadi mangkin sayu wakti kerta raharjo rahayu dan wenten kapiambang para bayu sayu wakti ya. ledang ida miar saya Sampun wis puput minakadi atur silih situngil panyakida. Mawas tudah hating ledang sayu wakti pikayunan ida mirengan. dan dugi rares menyawe Malih nyane iri kemalih rarisida punika nyawis minakadi atur panyakidane. mangke anak ida pingsun Nah uduh paman pih bedah tinggar gitu nyan kayon gelah mirengan minakadi atur paman buko busan sakiwalo. Ani jani ado lantas nyan pikarsan maniro kapening paman ngajak makejang. rangan kena apang tiling Yan tidak dingin ideh maniro kapening paman ngajak makejang. Melahang pesan tunyan paman madingahan. beri apa ya menangun ya adanya Duaning kayun gelah dahating rumit dahating sripit. Duaning gelah mo kayunan pacang nangun risa jeroning yadnyo. pangan tagalengge kang nami
Yon buat iadnya sane pacang tangun maniru sing jadolen tuah iadnya ngentak lingih dengan nadaan pamana. Sida aja kang negara Yon kayun-kayunin gelah tuh risampun lantas nyen ngaturang yadnya sane kebaos ngentak linggih. Pang sido lantas ngentagan hari sejeroning jagat. Sukar terau kawingkil Disubane si entek jagat gelah tunyen paman. Pang sido lantas nyen ngelantur kapining panyak-panyak sido ngemanguhan kerahayuan kerahajengan ngantos kewekas kitu tunyen tetujuan gelah paman. Yan sami Nah udah paman ngajak makejang kitu nyen kayun gelah jani jang gelah ngidih lantas peti mau kapening paman ngajak makejang pang sido lantas nyen paman saigem kapening kayun gelah. Nyong kamian pun nang Risubane sambuonyen lantas saigem pang sido lantasnya nyungkomin ri sejeroning yaso kerti nangun yadnyo totonana. Rehani iki yuk dirahat Duaning yan kayun-kayunin gelah ri kalaning pacang nangun yadnyo ni dahating sukil sayu waktu itu nyen paman. kayang pun apa kang abodi Duaning ditupang sido lantas nungilang ari sejeroning kenah kayun idak kitu tunyan paman. maka sami matur bama Sampun iwus puput mina kadir entah pangandikan ido sang Prabu jag sayo akti mabriuk panyak-panyak ide ban-ban alu sayo akti matur Singgeradu
Inggih daging pinawak titiang ratu sang Prabu cokor palungguhi ratu riantukan titiang wantah panyak palungguhi ratu yan wenten rantis bikayunan palungguhi kadi ratu sadi sapunika titiang sayu wakti pacangiringan Ida dalam mapangu Rikalaning punika raris matus minakadi linggih Ida Sang Resi pacang mapaungu majang ring linggih Ida Sang Prabu. rengangan Ida Sang Resi Buat paungun Ida Sang Resine punika dan wenten tios wantah majang ring linggih Ida Sang Prabu dalem watu ringgong. Sigra radu midardaya Singgih daging pinawak titiang ratu duaning sida palungguhi ratu nguning ayang risa jroning yadnyosane pacang tangun palungguhi ratu sedaging yadnya Mangdeledang raris linggih Ida Sang Resi midartayang sekatahing daging yadnyane punika manyawe sang rasi Allah risampun nikadiasa punika pawungun Ida Sang Prabu tumuli raris irika nyawis minakadi linggih Ida Sang Resi jani bapa daging paminawak titiang ratu yan kadiasa punika dengan pawungun palungguhi ratu dumadik sido hantuk titiang midartayang sedaging yadnyane punika
malih make jejalaran maka wiwitannya wenten gegelaran nasa punika jagi odaran bapo kadi mangkin puniki ya. Sang kaning adirana yukti maka darsana yuatnya ngentok alinggih sane kelaksananya sane manut mungguh haring sejeroning sasraji wantah mawiwit saking telu bacakan kapiutangan manusia majang ngering ide sang yang para mokawi ya. Dewa Resi Alana Petara Inggang punika kapertamu kapiutangan majang ring para dewata kapiutangan majang ring para resi lan kapiutangan majang ring para leluhur utawi majang sang pitara Aduh dadi abanang lide nereheng punika tan side antuk ngelepasin asa punika taler tan side antuk ngelede Dewa Rena aneka wada wah inggih walinin bapa nyenjani sane mangkin ngamidarto yang ring pawos rirena palet kapertama ingyang punika Dewa Rena tan wenten sane tios-tiosan utang urip areng yang widi ngegegelaran yadnya nih mantuk majeng ring yang para makawi dua nih ngantuk pengenahani dewantahnya iraga sareng sami sido kantun maurip ring jagat sekala nih rasirna ngelantur nyen palet kaping kekalih ring pawos trirena resi rena utawi kapiutangan majeng ring para resine utang ring guru sujati wantah nyen patut pisan taler tur parteh nyen kecap nyane rinap kalane ngiraga ngewentenan panuran majang ring para guru lan para penabian kewaktian nyane punika utang ngaji akawaroha napi kemawinan rehning penguningan nyane pemekas makosami mawiwit sangkaning ide sane side nyen mapawawah
majang iraga sareng sami. Tanah sida pajangnya sepi. Sarwaning ngajah-ajah ni makosami nincap aring keweruhan Sido tajab aring penguningan nyane punika iwaktian nyane tan sida antuk ngewilangin napi nyen malih kepari kedohin malih Talariyatnya amo poda maka suksemannya nih punika makosami mesedano nyenantuk sedada nyen ngelarang yadnya manut yen pawos suang yadnya nih punika Resiatnya maka pemokasnya nih mungwing yadnya utawi penawurane punika keasawi yang majeng ring para resi kewasanin resiatnya Pietra rena neka oh nggih ngelantur sane mangkin majang ring palet kaping 3 utawi kaping 4 pawos trirena inggih punika pitrena Udang rengepi darajati sekadi munggo hararis kapiutangan iraga majang ring para pitara utawi majang ring para leluhur maka sujatin nyane iya ibu maka dinyo maka utamin nyane kapiutangan iraga majeng ring sang sampun ngerupaka ngupa pira ngerumrum serahina sedaweg dewek lah kantun yen mau urip ring jagat Piederayatnya maka Nadaler mawiwit saking ngelaksana yang pitroyatnya punika duaning punika pecahnya
maka sedana iraga sida mungguh kedeg-degan ring kula warga maka sami Yan anata mangidepangan. Yan wenten jatmone sane mapi-mapi tanuning yen taler tan nenang yen mapari dabdap ngelaksano yang asa punika nyentur nyen ngelaran iyahat nyone punika Iya kati manu sodor budi ngapunike kiwaktian nyane jatmone sane pongah tan medue nyen pengrasa tanuning ngering sangkaning paraning dumadi setados nyenipun mapinunas tur mabak kelompok kewenten nyane Derang apa-apa babawasang nggih durung bekadi nyarik daging pocanan ide sangar siagung punika mater dane Gusti Pati digelis dane Gusti Patih Agung ngewentenan natur penyawis majeng ring ide sang Resi Agung punika Singgeradu Suryana tietiang Singge Ratu Resi Agung saat winaluya pragayang Surya Palungguh Ratu durmaning presida ngalangan manah utawi kayun ring panyak palungguh sinareng sami iya kati tiang eling sanu asa punika sida raris nyen titiang uning kadisane kewadaran riwau majang haring dewek titiang puniki Yandan ratu makelengi pemekasnya nih penguninge punika wantah mawiwit ledang yun ratu sane nyan nguning ayang maring dewek titiange puniki Jandan tietiang natan weruh
nyon dado sodarang titiang maka sai waktin nyane yanten radur si Agung nguning ayang mejantan pisan titiang nenten saune kawenten nyane kedamaning sang mayatnya nanging malih nyenesiki sane kantun sumalang sejeroning manah titiang napi kutamaning yadnya ni pemekas nyane majeng ring yang jemano ni punika niaga lungsor dia tiang punika sane tunasang titiang majeng ring singgih aratur si Agung punika ledang radu mapi jaring sekian nunas ledang yun palungo si Agung durus sidem apa ijo pawawarah ring damuh nesane kelintang tamet puniki ledang ida merah inggih riwawasa punika atur pinunas dane pati Dewa Ratu Agung pramuledang pisan sekadilinggih ide sang Brahmana mayerangan atur dane Pusti Pati edap cening luwe gati nika wanta kadiador Uduh paman, yen ngasapunika nyen buat atur paman. Sayu wakti patut pisan tu paman, napi sakaluwir nenten wikaning paman nenten uninging paman, yen sing nyak paman metakon lantas paman blog. jani bapak medo dora
Nah yening kitu nyen buat petaken paman kapining maniro. Jani nyen maniro lakar mo kopi barakang neh tehang inik kaluihang kautaman yadnyo ni punike. Apa ngajane dadas Mawinang nyentuh bapo malih-malih mah pahang jagi pacang mapakelingan pemekas ring paro sisian bapo dia ajak makejang pang preside tu nyen makejang sahuninge nyopat lara kabeh siki Nah aneka pertama wigunan yadnyo ngenteg sane madan ngenteg linggih putenenan cening nyupat roro-rogo ring jagat utawi ring anggo sariro manusone makejang ngaradenen jagat rayu Mangden praside jagate gemah ripah lo Cinawi ngemangukang kerahayuan kerahajengan rauh sedagingnya nih pengadalone apang dadas mangkin lanturang bapo mi teketang utawi mi seletang inik pepah-pahang sani kaping 3 mangdeni dewa ajak mekejang padewikan yaneng mandok dan mawali dipet benyangan di Subane idewo tiajak mekejang duaning langkar sami ngungsi sane madan jagat sunyo ri sampune benyangan ke jagat sunyo dan malih mewali ke jagat mayo saponeku palaneng manangun yadnya Nah asa punike nyen praside ban bapo nuturang buat utaman daging yadnyo ni punike Ageng dosa yan ngang sapa
Sakiwala kini tunyen paman utawi sisian bapu diajak makejang yen pet tu nyenado salah sinunggil sisian bapu aning sap angun yadnyone punike mirat dano Itu sane madan mirat dano ring paswecan linggih ide sang yang widiwaso duaning linggih ide sane mapeco sarwo prani itang kara belehan ka pare cedek napi malih tunyen lantas mari cedo sang rikanyekang ngeyaso kerdia manyang kalen sang mo kiarati napi malih raris purun nyang kalening sang sani menangun yanyo sang sani nangun yaso kertine punika diastono medes pang telu pengkati yening wenten pet anak kasani asapuniko meracedo sang maduweyanyo nyadjad sang maduweyanyo diastun je bulak balik neresti ke jagat padoni tenenan dan sedepacang monahor dan ja prasida pacang naur buat kepelihannya nih punika kali bapo makelingan mawinan tenyen bapo kedah ri tepengang mangkin mapi selet mapi teket kapinangan idewo teh ajak makejang bisa radang saking mangkin mang den je angan idewo saking mangkin pisaratang punike ri kanyekang maparidabdab melaksano dini adana di jagat mayo mapit dulu yuk kedia sangkan nekeng tua aneh banget paridabdabang idewo rikanya kang semeton idodane nangun yadnyo napi malih ke bawas nangun yadnyo utamo saking mangkin pisaratang rikanya kang mata tulung mangden prasida sangkaning tulus ikhlas tuh nyen cening
Suaran Nah kini tu nyen cening sane pisletang bapo jani rikanya kang nangun yadnya wenten puniko kebaos panco suara suara sane kepartamone puniko wantah suaran wedo pujan sang suara sane kapartamo kebawa suaran wedo wantah puniko pujan linggih ide sang brahmana sang pandita gantosane kaping Nabaosan bapo donyan lantas suara sane kaping kalih ke puniko wantah suaran gento suaran kidul kaping teri pepalihang sane kaping tiga punika wantah suaran kakidungan kidung warga sarini kawahen kita santi Rise jeroning kakidung pangunang dewone punika taler kewewehe ngantuk gitu santi sekadi mangkene puniki ya kakelaningan raris nalanturan bapo yani ngaturuni ngayang pepalihang sane kaping pate punika tu yani baca ngaturuni ngayang bapo tu wantah suaran kakleningan sane kebaos gong gamang gener punika pinako pangitut yadnyoni punika sane kebaos panco suara gendongane
kepalihang sani kaping 5 punika wantah suaran gendongan kebaosan. Nah, Pinakota dengar gumi suaran gendongan punika sat maka tetenger jagate ya. Sangkan padon yana padong dadi ngawang Duaning suaran gendongan punika tetenger jagat mawinang rikanyekang nepake punika nepak kulkul punika den dados punika ngawag-awag Pak duaning punika tetenger gumi tetenger jagat. Nah ane jani mewali bapo lakar malih nuturang inik sedaging yadnyoni ya. Karya agung ring puri nganepis letang bapone mangkin juaning sampun tampek ayat yadnya agung sane jagi pacang ke tangune puniki ya. Duaning ngasa punika paman keto masih sisian bapu ajak mekejang duaning sampun nampek karya agunge puniki jalan mangkin paridab-dabang kinkinan yadnyone punika Idap bakti apang nunggih jalan jani paridab-dabang ri sejeroning pikenehang idewoni ajak mekejang pang prasido sagilik masikian ri sejeroning pikayunang sinareng saminya. Sanjata luwe sujati Naduaning sane kebaos suci nirmala tulus ikhlas dowantah sanjatu sane dahating mautama rikanyekang jagi ayat nyangro yadnyone
yen suburi sejeroning pikayunang suci nirmalo mapari dabdab presido sahananing musuh loro rogo sane wenten ring anggo seriro prasido pacang mati lar Rening ceda ikang yadnya dipet cedo cacat yadnyo ni puniko ni mangkin piseletang bapo yen prasido pang sajo tulus ikhlas pangsing cedo yadnyo ni puniko sangkaning mana dan cedo cacat yadnyo ni puniko sangkaning manah serengset manah dan ikhlas wastu ngawenang yadnya nirguna sangkaning manah serengset tan ikhlas ngawasanayang raris yadnyone punika sepung nirguna raris yadnyone punika sapunika puput sampun peparuman Inggih Ratu Idodane pamirengga lan dereng titiang mangkin inggian sampun puput menawi pesamuan agung peparumne punika ring bancingan kocap Riyanto kon pesamuan agung utawi peparum sampun pada arse mangkin aturune ngayang titiang kewenten ring bancingan para panyak inggian ring bancingan kewenten para kramo utawi panyak sami pada mapidadab rening sampun panumayun
ngantukan karya agung sampun nampek pamumaya ingyan galah punika. Anggar kasih dino luwe Ingyan sane kabos arah ino sane luwih mau tamu nenten jetios mengaharing ngaji sastra anggar kasih ya. ngawit netegang mecinon jab tetare Inggih ringgalah rahina anggar kasih punika ngawit njagi netagan maknan cabang tetaring. ring pemerajan pekaryane sampun nincap Riyanto kan sampun memargi pedewasan nancabang tetaring mangkin turuni ngayang titiang kewentene ring pemerajan menawi teu sampun jangkep asa punika wewangunane ya. Sanggar tawang miwah katin Ingyan ring utama pemerajaan punika janten sampun kewangun sangar tawang lan kantil. asagan lan pamiyosan Sejeronan punika wenten daler wangun sane kabos asagan lan bale pewedan pemiyosan. sami lungguh manut genang Inggih Aratu Widodane Riyanto kang wangun sampun pados sami sampun puput manut sekadi genah suang-suang punika. kaitaren labang menteri Rari Sri sejeronang penyekar kaidar antuk kalabang mantri ya. manut purana
Inggih, aturune ngayang titiang kelabang mantri punika manut daging puranane kebawas taler kelabang sakti ya. Sanggar dawa pina yaning karaya Inggih. Wenten kebawas sangar tawang punika pinaka suryaning karya. gana tawa Wenten minakadi sangar tawang punika nenten yetios wantah genah ide iyang pramukawi ya. ring bale katil bawasa Mungkin naturune ngayang titiang utawi pidarto yang titiang ingyan kewentene balik katil. lingge bada rone wanda Wenten balik katil punika nenten yetios wantah genah ide betarine ya. ma apa-apa sianarang sami Sering balik katil punika minakadi genah ide betari genah mapupul mababawasan. pajang mano dia sapola ya danyo sami
sida betahre lan betahari sami meunah rike ring balik kadele. Mangde antaride nodya nyingaken ngaksi minakadi pemargin upakara lan upacarane ya. Rekalani Inggih lantaran titiang riktat kala idedane karamu semetona ngatur ngayah. Kancet wendang anak prabadi Rikalan idedane karamu panjang kemegharapan raris wenten kabos anak rawuh. Aduh adakil aduh renanya sedang Sejerone rauh wenten tami wapunika nenten sepengarauh anak punika weh Dewa Ratu dekil komel sapunika. Wah satu angan sangat dona riantukan karamu ngayah rikalan punika ngaksi utawi manggihen anak kedekil lan komol punika angen pada panjang kemanggihin. Parakane mana keni riantukan angen panjang manggihin anak kedekil tur komel punika rari silih senungil wenten kramo mapitaken majeng anake punika. Nawegang bapa ingyan pitaken risa jeroning kramo punika araris mataken majeng ring anak kalingsir uduh bapa nawakan titiang mah pinunas majeng ring bapa. Apa ale jaga amai ingyan pitaken silih sinungil kramo punika uduh bapa
bapo anak lingsir len dekil tur komal di tiang mapitaken apa sujatinane alih mai ne ado karyo agung. Sang Brahmana mawos bamban. Inggih ri sampun wusan silih sinungil krama metaken sareng anak lingsir punika raris digelis ide Sang Brahmana nyawis tur paman alus gati ya. Bapa saking tanah Jawi Uduh banyak utawi parekan bapan jening nene ajak makejang. Ne bapo nyinah nganggo malu nyinah dewek. Bapo wit bapo sing jadolen uling tanah Jawi ya. Samatan ieda sang anata Nite bapo ada teka ke jagat Bali ini sing jadolen bapo tuah mesemedon majang ring ide Sang Prabu. Brahmana keling sanggo Nek kene banyak kedini digegel buat bapo subo kesengguh madan Brahmana keling. Yan jarane Kene jero ajak makajang utawi bapan cening pada ajak makajang ketu masih para kenida Sang Prabu yen tuah jero neledang nulungan anak ibuku bapa. Monang ngajabaya
kene bapan cening yen saja bapan cening ngoles kening bapa matur bapan cening majang ring ide sang nata mangno medal matur wenten semeton jagi rawuh tangkil paregane ngingkel ngucap inggih ri sesampun ide brahmana keling semangandika raris weh Dewa Ratu panjak-panjak kegele ngekel kedek apu tema karano sadebangi sejerongan ngekel kedek banyak weh misi bangli belin saja bapa dan apa ngerasa uduh bapo lian tuwa dekil kene bapo sing sajan ngelah pengarasa nang bedeke ya mamunyi mengulah ridat kala bapo memunyi tuah layah sing misi tulang ngulah pesu bapo mesuang munyi ya dia ratu kene bapo sing ada unuk ide sang Prabu meduwe semeton cara bapo buka kene ya madwe ari duh bapo dingah munyin tiang jane bapo sing ada unuk ide sang Prabu ngelah semeton meduwe semeton buka cara bapo ne dekil komel
rau iriki magita santi rau iriki magita santi dwaning titiang kabando antukala benjang punggur malewawani rau iriki magita santi rau iriki magita santi waning titiang kabando antukala benjang pungkur malewawani rau iriki magita santi rau iriki magita santi dwaning titiang kabando antukala Cina banduk paramo santi Om santi 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 semua Senyawa dia.